Hello guys, abantu benshi basigaye bafite iki kibazo yuko telefone zabo zisigaye zivuga gakeya kandi baba baraziguze zivuga cyane bikaza guhinduka nyuma. Rero guys, niba nayo warahuye n'iki kibazo, ino video ni gucike tugiye kurebera hamwe ese ni gute wakongera volume ya telefone yawe ikongera ikavuga cyane binyuze muri settings. Twagiye urayituza hano muri settings zawe, uscrolling umanuka ushakishe ahantu handitse accessibility ngaha ukandeho, uhita scrolling umanuke ushakisha handitse audio adjustment hano hepfo, uhita ukandaho. Nuho hagera ahangaha niho uri bwongerere volume ya telefone yawe cyangwa ukayigabanya. Kongeye gutya ubu yongereye, aki ushaka uranayigabanya iyo wumva isakuza cyane, aki ubigenjeje kuri ya telefone yawe ivuga cyane kurusha uko yavugaga. Rero guys, niba ubona ino video hari icyo gufashije, kanda like unasharing inshuti zawe zimenye ibingibi.